Una kada majutigi yawot sila okos wala nga pijutigi lugo. Tu sama na tiyak tu unikar siguro kasi na una pakutiga sila asjak pala nga lot. O kapila kawas si tayo ba tamakkuaner juti pilaribak si ujak si magasiyog sorlo. Mamaksa ilak makuang ulti lugit. Tamakkual kaya singin juti sorlo tuktuy amingit. Ujak si magivisiyog amaro singit tamakkua sorlo tariyale amingit amaro amingit nalo amingit makuha ko yun. Ujak si magivisiyog asijak si mangata sila asijak pala nga terminated lugo. Kaya yun lang mo. Taba. Tuktur na sa katako yun nagtalo sa amal ka dyan na ildiyo ko. Amang may ukakon nang isunga natiyon kasikuruan na ukakon nagsunga. Taba la mersuwag sa rungin na yaktuaro katakama natikurong nilo kaya rin nilo ugyo kayang nilo. Tamakwa kasingin ning. Kami saning ipakawsik saning ipakaksak seutik saning kami liok pang megama. Siya naro ako ruktay lima lugo, tangit to nakasuklugo. Kawsak sakajangin man. Tayo man na sana sungong megama, natiyo kasinganing. Tayo man na sana uyain naklunga. Tabari awang natiktok katang mingman umiyak kuли. Tayo man nasi kami sariw katarasunga kang nagtawlugin. Ujiring ilak ka. Tabari panang mata kitumagsaya na surakama. Man nakisi kano ito aro kaya nga sigya yung mayuaro tuwin nawa. Sunawa man na maminga siya tukururan ng man ilik ko sinili maminga ka suktakaro ka maminga aro aktaruin na sugo tanara sa ujir jaro ilaktaka natiyo kasikuro tukto amingin tukto na sukatakon kuyang ito aro raktilo tari ami utakang ito aro raktara kau yung mangitaka.